Evo nas opet 21. put po redu, Tivatska regata Una Montenegro Kup. Ove godine je imala tu sreću da smo imali 38 prijavljenih brodova, preko 150 članova posade, fenomenalni uslovi za jedrenje, fenomenalna energija, prelijep dan. Ova regata je specifična po tome što je prva regata u sezoni i što je simbol otvaranja nautičke i turističke sezone. Pored naših posada imali smo i posadu iz Rusije, iz Ukrajine, imali smo posadu iz Hrvatske. Na tome smo jako ponosni. To samo govori o tome da je regata sve popularnija. Jedrili smo po dobro staroj ruti, znači start je bio na Ponti Seljanova, išli smo oko Tivatskih ostrva, nakon toga oko Peraških otoka i nazad u finiš ispod Opatova. Ono što je bitno da kažem da ova regata je pored revijalnog tipa, ima i taj takmičarski karakter, dakle svi naši skiperi su vrlo ozbiljni i vrlo ambiciozni kada je u pitanju ova regata i danas smo imali stvarno fenomenalno jedrenje, takmičenje i mogu da kažem da smo svi generalno zadovoljni, a to se vidi po osmjesima ovih ljudi koji su sad iza mene.